Sempat ngi pinang sebagai pi baru sekali ke channel ko jungi bat hagan ka video ngin pe ya kan ka post ko pinang chala tamai po Shillong. Subscribe but turn on your notification bell kanang ba pinum do iki videos ki binga blon. Bat gitu ki ba prepare la ne pin kre na benta ki exam kam pila banjai nya ka channel membership da ka ba click your new join button kanang ba pin yo ki ki jing mentoy. Ka Meghalaya Infrastructure Development and Finance Corporation kapalai ya kan ka post mentau banai arajar opsan kelas di lan ka tarik bakado ba pila ban sami ya ki resume ki jongpi ka de haus potrik banai November arajar opsan kani ka post program associate finance and accounts kalai artli ka job location ka de hapo Shillong but ka educational qualification kalong komne pila de bin pendap ya ka bcom lane mcom na ka recognized institution pidi bandan knowledge haka tali accounting software but Microsoft Office. But dari bapidon working experience ru kan nyerap EP. Ka salary lan ko tulap ko de apo arajar, sispa hak si benai. Ka age limit lan ka kata ka behero ko de lepusan snam. Pidon kamru iki skills nang bentakan ni ko post, good written and verbal communication. Pidi ru bandang bha ka basic computer knowledge, kumha ka word processing, spreadsheets, but PowerPoint presentation. Da pidon iki certificates, jengki niki skills kan nyerap EP. Lambat ka salary lan ko tulap nyoru ya ka housing rent allowance badru ya ka provident fund manu benai ka contract jangan ko post kan dai hado sisnam balada kilong satisfied bat ka kam kilaban extend ya ka contract I candidates ki belong eligible bagi buku ban apply kan ko post pihak ban submit ya ka resume ka jongpi badru ki copies jongki academic but experience certificates badru ka we ka copy jongka passport size dor ko jongpi sha kan ko office jongka Meghalaya Infrastructure Development and Finance Corporation Limited Kabadon hapo Nongrum Hills, Shadin Joka Bethany Hospital.